abakwasirwe na Agure Kananura chairman w'ekibine cya Kashenyi Development Group mu Rubugangari district ya Rukungiri Patrick Karegeya omubiki Nicolas Byabagambe umuhandikiro na bitarabeho umuhwezi wa chairman Kandori Kansara Suwad Mwesigwa Deodanta Komugisha na Justus Banyenzachi twagira hano kubagana esente tubazo twabataho tucweka twabuze sente zirahi babanza batujya mu muza kuzifura muza kuzitunga twarinde sande yo kwaze akazi abo kwati tukarugana ibiro 12 kwa 11 tukira kwisha kutabaza uko 12 twari hataro kwa tukona twargo chairman twajataje kashitamani kuyashtamani to chairman yatonye ko sente tuzi esente zukaza atumanya sente atumanya nkankazi haba babire batine sente kare atumanya biha wenu nishasha munonga ahabweze sente ahabwo kubeze sente mbeni manya unizenda kunyamba mbenu baliyo ni bambuza buzani bancanga canga konka nyonka bere ni nyenda ngo sente zo nzitunga ahubwo twina abana twine ryo gukora nibindi kandi bina tubitwiremo ubwo yabire turere karicyo yito kutwabe tuzakubagana batushomera abakubanjibwa hato muntu kiborya sente zawe zubuzura banomanya uzinwe nanka hata agata ukuyabuzire kucitoreka twayitegereze nshonge yagisireki ebiro baba kwasirwe nka Agure Kananura chairman w'ekibine cye na Patrick Karegeya umubiki bagerezeho kwehozaho miliyoni mwe n'imitwaro 5 na gumwe tukagumba members abagumane bazishika turi kuzikorera mu bari babiri batazireki batabagine bataho mugaramadiki akana abanje miliyoni mwe n'imitwaro 20 na kumwana kanana turi kuziho muri eze ziba kureta tukuziha babiri batabagine bone ko batira bireba gugwa gire ho mwaka kumwe eze bene bambanja mukazitaho banje mwene uko nashashura konkanura ati cyamba mwene nyonka abiri ningire kindi kushaba tureke kwitwara kahigo kweretire biremezi kandi disi yagize iki yatuyambire Wilberforce Ngoma himbisiwe uri umuhwezi wa RDC habwa district ya Rukungiri kandi uragiro kwatwa kw'abantu aba nagira ngo abakwasirwe no bateka kushashura sentezi ofisa ka kwarone ukamunyaga no kudushashura te banka teka kora garose eba kwata umushara gwa rone ofisa umureba rone ofisa batakushekani mar kwijara azimbiri baba ari bakutora umushara gwe mwene basebona banyawo ni mu mwagu mutarwanya ni mu murashashure sentezi abakwasirwe bachikumirwa ha polisi ya Rukungiri gasha kwa Dan Basibiye.